Dobrodošli na kanal Idealni recepti za sve. Danas za doručak pripremam mini mekike. Ako ste se ikada zapitali koja je tajna u pekarskim mekikama, ovo je jedan od načina. Danas pripremam mini mekike kao iz pekare sa kukuruznim brašnom i sirom. Ako vas zanima i ako obožavate mekike istom količinom koliko i ja, pogledajte video do kraja. Hajde da ih pripremimo. Dok pripremate sve sastojke da napravite ove mini mekike, odmah stavite da se kvasac aktivira. 20 g kvasca, jedna supena kašika kristal šećera, jedna kašičica belog brašna i 100 ml mlake vode. Ostavite ga da se aktivira ovako. Izmeriti 200 g kukuruznog brašna, 400 g belog pšeničnog brašna. I sada ćemo u belo brašno dodati 200 g kukuruznog, Kada smo sjedinili kukuruzno i belo brašno, delimo ga na dva dela, tako da u tanjir stavimo mnogo više ili možete izmjeriti da vam 200 g ostane u posudi u kojoj ćete mesiti. U posudu gde je veći deo brašna dodajemo jednu kašičicu soli, a u posudu u kojoj se mesi dodajemo jednu kašičicu praška za pecivo. Oba dela dobro sjedinite. Sada dodajemo nadošli iliti aktiviran kvasac u posudu u kojoj se mesi. Malo samo promešati i onda dodati prvo samo jednu čašu od 180 ml jogurta i 200 g sitnog kravljeg sira. Dobro sjediniti, ovako sa varljačom je najbolje. Pa dodajemo samo jedan manji deo brašna. Obavezno trebate da skinete svo testo sa posude. Kada to se malo sjedini, krećemo da mesimo sa rukom. Ja se zaista izvinjam zbog osvetljenja, ali kamera je jednostavno odlučila da ne uključi svetlo, a ja sam to kasno primetila. Kada ostane samo polovina brašna od onoga koja je ostavljena u tanjiru, dodajemo još 50 ml jogurta. Da se ukupno utroši 220 ml jogurta na ovu količinu brašna. Sa rukom dobro sjediniti i onda na kraju dodati ostatak brašna koje je ostao. Od ovog momenta mesiti testo tako da bude potpuno mekano, neće biti lepljivo za ruke, ne bi trebalo, a ako bude, samo ga mesite, nemojte dodavati više brašna. Sve što duže budete mesili, ona će biti sve mekša i sve bolja i manje će vam se lepiti za ruke, a i za radnu površinu. Kada smo umesili meko i nelepljivo testo, onda ostavljamo da odmara na radnoj površini. Sa jednom kafenom kašičicom ulja, to je otprilike ovako, premazati jednu stranu testa, okrenuti ga na tu stranu koja je pouljena i prekriti sa krpom. Ostaviti da odmara oko 30 do 35 minuta. Nakon odmaranja testa, vreme je za razvlačenje. Prvo prstima malo pritisnuti testo i onda razvlačiti sa oklagijom. Preporučujem da vam testo ne bude tanje od prst ili prst i po debljine. Ono što sam zaboravila da napomenem na početku, ovo je samo pola mere za mini mekike.
Sad ćete vidjeti koliko je otprilike meni ispalo na jedan prst debljine. U slučaju da je vama to malo, samo poduplajte mere. I ako budete želeli da napravite velike mekike, odmah da znate da na ovu količinu može da vam ispadne otprilike 6 komada. Znači za više duplo mera. Biće potrebno oko 300 ml ulja. Ako budete koristili nešto što je šire, naravno treba će više, ako budete koristili nešto što je uže, treba će manje. Nemojte peći na jakoj temperaturi, već na nekoj niskoj ili srednjoj. Nigde ne žurite, znam da je toplo, ali verujte mi, na kraju ukus ovih mekika će vam biti savršen. I više nećete razmišljati o toploti. Moje mini mekikice su gotove, a sa time i doručak spreman. Evo kako one izgledaju, premekane su. Naravno, miris obećava, a i mekoća obećava, što znači da ukus ne može biti loš nikako. Obavezno ih isprobajte, verujte mi da ćete ih uvijek ovako praviti. Ako ste uživali u ovom videu, ostavite mi like, komentarišite mi šta mislite o ome, da li ste ih pravili ili ako niste, da li ćete. U slučaju da ih budete pravili, obavezno mi pošaljite vaše fotografije na Instagram nalog. U slučaju da mislite da će nekome da se dopadne kako kuvam ili će im se dopasti moj kanal, preporučite me. Podelite ovaj video sa vašim prijateljima, porodicom, komšijama, sa kim god želite. Naravno, pisan je recept i sve što bi trebalo da znate da pročitate se nalazi u deskripciji ispod videa. Nadam se da ste uživali. Ja vam želim divan i uspešan dan, a mi se vidimo u sljedećem videu. Doviđenja!